Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor baik pedang sobai pi syakimat Khubor mentaka janmir. Inya pai shwa syakimat Khubor naga Jylla. UMLA NPP narak sengre ulimesan di sangma lo job sok yak election sembut lampang lani deputy speaker Jokowi Norba Thawan ke Jylla. Hadin ba omdan biakun persya yu. Umin dirang ba ke Jylla konrad ki sangma berunong ilam keliang persya Dr. Mukul sangma kelasendra ni limesan di sangma puun syong hakashuki jong deputy speaker. Ka MLA na Ambati constituency kamiani di Cherra Klawanra ekakat motion hi Norba Thawan jong ke Jylla halo ka supplementary demand for grant jong ka tenat home guard and civil defense bapen pau ka jing snokya halo ka jing slam palat ka sarkar bansi ka tulap lani ka bainong trei jong ki home guard volunteers ki betrei kumunong penyat kali lani ki biarap ka tenat fire and emergency services. Haba jubah bagi jingkli belawan rahi Norba Thawan ke Jylla halo ki kam ki biade bat ki deficit school. Umin dirang ba ka Jylla konrad ki sangma uloong baki mi lagi jong ki jing dawa ki biap her. Kowe ka school ka dawa da kumwe bat kowe pat ka dawa da kumwe pan. Kum tau uloong baka sarkar kadang examen baha ya kene ban biang ya baro hindi ka sarkar kan umle da kabon. Umintri ka tanat puli buti rakam e sangma ula jubah hi Norbar biaki kam no hikai ki balad naki school deficit na thong hi ki no hikai naki school managing committee bat katanat pule buti ka syuai tangga jing menjur bat ka ai ki ketulap. Uliat ho baha ka Jylla barok kowe ki lower primary school ki baha ka deficit ki dan lahaja lai spa ande poe teli apa primary ki dan praspa prapoe teli secondary school araja lai spa ande pulai teli bat ka higher secondary school pa ki dan sispa prapundru teli school. Haka bede bat ke karkhana do bilad kebadan ha Mawmluh seorang umin dirang ba ka Jylla uloong bekerja keren kadang yat bat ladon ru kerja kendo bat ke hima seorang banyak perkhat janai bah kumnu ban kentiu ya kam jungok kai Pyrthei. Nagi jingkran umin dirang ba dasngo tho ba ka sarkar kelak bandan laga jong kaplan ban pen keladur thamai ya jaka bayeng ka Mawmluh Cherra Cement Limited. Ka sarkar kan yok ban kamai knai poklur tingkah nakakyat bat kabia hadim ka sarkar kelapin bet thama ya ka Meghalaya excise amendment rules arajar apusan. Umin dirang ba ka Jylla konrad ki sangma uloong buun phia halagi jong ki benta pan bu dor na ka benta ka kyat bat ban pin bet dor thamai ru na ka benta ka bia. Ka kanhul menteri sarkar klaminjur ban khangno ya ka jing penlut pisa na ka skim shwabhak ya bat ke din dayal upadhyaya gram jyoti yojana hadim ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kelapha kai pot jongka bakla hukum ru ban pinchitom yagi kontraktor ki ban pishim la pendap ya kam kabasan busau lak tengka. Ka kanhul menteri sarkar kelap pediang ya kai pot jongka jing tokit babanya halo ki jing keno ki biade ba ka jing do nong ka aggregate technical and commercial kum juru ka jing penyat ya ka Meghalaya Energy Corporation Limited ba ki lightly company ki bidan benta ban penyat lang kiran shibun ki aka ki ba ka MECL kan hab ban penjanai bah ya ka kom trekam jongka ka kan menteri sarkar klabat ha ya ka tanat boarding ba ka den pentikna ban pentrekam mi ki jing ajumut jong committee batru baka sarkar kan sesai madan yikai pot dak babo hak website jong sarkar hakini khingat sngi banwan khna bagi pat ba kinyo ban puri bnya yaka umintri ka sanat kampo ye nguba preston tensang ulo ong baka sarkar kadang examen yaka jaka ban penkendria yaka ketem CRPF baru ulo ong bukwa bagi pat ba kinshai bagi CRPF ke pher baklibak nikishipai bat hangni ha Jylla jongi kata ha shillong batura kidan tangkumba hapo saus bangun. Ka sarkar Jylla klathong yu chief secretary ka Jylla uba DP Waklang IES kumu chairperson jong ka Meghalaya State Food Commission bari officer blashong that Dr. Meshwa Tingkan kumu khot jong ka ni ka commission. Kum shibenta ka jinglek kemen ni ka jingdap alpa prasnam ka United Democratic Party Shillong City klapinlong ika jinglek kemen ha Asha Bhavan kebadan hakashnong nongra bat ki adli ki jaka sumar ki khna shinrang bat ki khna kenthei jong New Hope Center kebadan hakashnong mau diang bat hakashnong mau kasyang
Syuakani, Khubor menstep lapen hari kalama office terekam jangka parti du presiden uba medba lingdo. Kasan care ke jinga Trailang bat ke Community Based Rehabilitation Forum ke KGP Sinot Sepni kumshi benta banwanra ke jingpin sngoto pat ba halo ke World Suicide Prevention Day. Lapen long ya ke panel discussion halo ke pang ke boong change the narrative auditorium jangka Katsau Pra College Mairang. Lapinya ya ke panel discussion du Pastor VTS Langste, Secretary Bible Society of India, Shillong Auxiliary. Kipulat Karibhoi District, kibla penlong ke jing talasi kali hasurok ba National Highway, hamau diang lalap babun ba ke kali nado ki tok lai shaka, hadu ke kali sau shaka. Kibla pen ken ya ke jing mana, bat ki kendon an, dawa penda je ki yet yong, bat ki LED light. Nalo kata, lalap ru bagi don kinong nyak kali, kibam don hikot kisla, kibab yang. Haka jing talasi, kipulen, kiliok lum jen shilak tingka na kinong nyak kali, kibapen kenyan. UMLA jangka West Shillong Constituency Bapo Lingdo, ubalong ru menteri jangka Sorka Jylla, Ulaong, budan ke jingkut jingmut ban penyo ya ke Naban Sinot College Jayau, Shillong, ke jingitu kom ke People's College. Ya kini, ulapen pau habakran ha ke jingpli ya ke Food Fest, ulapen long de ke college, ha ke Potrik Nailur arajar arpusang. Henden ha ke por kembasau kat Sanjan Mid, Klaran gajing ja takuk kali harendang beriu. Haka balalap ya medyap jong wurang ba beriu. Kabla siak ling ketara surok ringkat bagajing place nam nak benta jong kakli. Gunu urang ba. Udah banyak ketuk-tuk kebadan your registration number ML Not Sanvi Drusan Pranot. Lasuba balap bandai peladan batenra bat pet kerat negatif ke jaka. Ya kemet jong urang ba lapin kit no deki pulit si Civil Hospital Shillong nak benta bandai ya ke postmortem. Minta patutnya pasya ki Khubor nakari. Umin dirang ba do jong kari Narendra Modi ulai kuble UCP Radha Krishnan ubalong Vice President Bakhatsan jong ke India dak bayaro ike jing IT lot jong berok si jing bante ke jai bendriu bar ke jong jingman jong ke senchar pat ba. Radha Krishnan ubadu nong yalam belarim ke BJP berbediru ulat barim labam smai Harashtra Pati Bhavan perhadian ke jingjob ke barat ba usyakri kom uchaman Jagaraja Sabha. Udik Jaya Singh ulai kendu yu Kamal Nath ban pinjam yaki jing halo ke jing kelem jang Sarkar Kongres Madhya Pradesh haus nem araja arpau. Dak bepins kem yaki jing teli jongki ke belas lembha wala ki don ki jing per jingmut hang ni hang tai. Haga jing tho jongu ha X laban jur ba baro arngot kinoyalam kidengai beteng ban syakri yaki pat ba hapok ke jing alam jang Kongres. Hagajing pintian semayu Radha Krishnan kumu Vice President Bakhatsan jong ke India Harashtra Pati Bhavan umindirang ba ke Andhra Pradesh UN Chandra Babu Naidu usembut mindirang ba Pawan Kalyan kinthop Yunara Lokesh baru Vice President Barim Uvan Kaya Naidu berulat ke Jylla US Abdul Nazir Klaidan lang bani ai kuble Radha Krishnan dak bayaro ika jing shampang jong bagi jing shampang jong hagi kendon jong kriti senchar kari ka menteri ke kakya jong ke Jammu and Kashmir ke Sakina Leto kelapin menai ke jing mang pisa ke siswa pusau poin prapulai kelur tingka nak benta ban kintiu ke kakya kinthop iki city MRI PET scan cat lab bat ki jaka ajing sumar batemai. Kelapin pau ke jing jam syaprang ke bakrau haki medical college ke MBBS seat bagi jing syakri digital hak kakya ke penklan ke jing la ban yo ke jing sumar wacanang kendang. Hadim layo ke email ke Birmingham ban Pyrthei bom bat the asid bon jaka dali high court lapin kendria no ya berok ki beriu nomor la keno bakala bandai ke jing Birmingham jang kedhon ISI bapa dak Pakistan. Kakin hon bom squad bagi riu start cyber kelas dang ke jing tokit ke Pura batla syam bakala bandai ke Bashuta. UMP ke BJP Anurag Thakur ulakin no bakakin hon Trailang jong ke RJD bak ke Kongres ke Punjab buram ke kemi jo mindirang ba do Narendra Modi balaklat no baru Birmingham bagi pat ba ke Bihar kin jubab dak bating Ulat heru ya Kylleng persya halo ke jing bamsap ke jing keno ke biadai bat ke election bagi jing keran persya ya ke jing Hindu. Ukli jongga Samajwadi Parti Wakilash Yadav lepin mana ya ke manifesto nak benta ki than bagi jaka kom ka Mathura
Vrindavan, Hastras, Bat Agra, Hashwak election UP, Keban Salong House Nam Arajar Arponyo. Uloong bakat Hong Kalong, Banyele Persha, Yaki Jing Akathan, Kum Kijing Te, Kikam Kijam, Bagajing Sha Lek Ben, Haki Lang Saklang, Dagbatmu, Barwan Rab Yang Hikaseng Samajwadi Party, Hakabuah Senja. Ke Supreme Court kala kentat ban sngap Megajing Kerpa Jong Kangana Ranot, Ban Weng No, Yaka Mukut Duma Penjak Buram, Halo ke tweet Jangka, House Nam Araja Arpau, Kawapen Pau Bakla, Yunong Rep Bayaki, Uma Hindir Kur, Kumunoyaki Shahin Bak Balasiudor. Hakabiade bar kejuman pediang jong ke Ying Bishar ke Kangana kalau Weng No ega petition jongka bar kala ailat ye ke Jing Bishar jong ke Batinda banyak syakman. Menta penginya poesi Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kari Nepal, kelapen krep bantung ye ke Chief Justice Barim ke Shushila Kargi kum ke mendirang ba du bersipor. Hapedang ke Jing ki bejur bah bersya ke Bamsap Bampong balayalam deki samla. Kejing pintian sema yaka kenuan rab yang kejing syong san dag batem kejing ken at hakari barokoi. Kumba harjar kinong India bonaki kibetrei kumju kinong jogo kai Pyrthei kilawan phai shalaying ding baka kerdop pot ha pani tanki West Bengal hading kejing kulmar ke bajur ha Nepal. Kejing ele ban pen phai ki breu lingba ki lingsun bakerpang kumju ki surok kidang ai beteng kat bagi sipai ke Nepal ke yelek bentem ikajeng ki jong ki Gen Z limba ke jeng kran penyesok ki jeng ki jong ke Gen Z ha Nepal la penthot de kelet kawan jong ki beriu bat ki mar se shiliang pot bat ke India kla pen sange ya ke khai pateng bat ke blathau ki khim khat ha ki kharda pot ke India ke perlok ke khai pateng ke behetam jong ke Nepal Klapen klan, ya jing pahara hi kapot, nama bagi jing ken at kidangjer, kabla wanra jing do nong, dagi folklore tingka. Una Linda Jayatisa, Menteri Kekoi Kakya jong ke Sri Lanka, ulai ro ke India, halo ke benta bakongsan jongka, ban wanra ke roi kapar jong ke Sri Lanka, dag penpau, ya jing day kabla rim dagi spasnam, bagi jing kershan jong ke India, hakapor, bakadon haka jing haka yokakon. Ulai ro ke jing kendo, bat ke jinga trailang haka liang ke koi kakya ke pule putih bat ke jinga da haka than kumushabi ban pinskem ke jinga de hapedang gi arliang mamla unong India Chandra Naga Malaya ubri hotel manager ublasan pos nam karta prasya penyap dusman daga basya krai kli dakawat hadales Texas kabla penpar nyang kriat igi pat nang shangnang lekem yu Jordanis Corbos Martinez lepi news nam karta halo kijing suba nama bude unang wan buhaishnong klam kot klamsla bala pengat u hakendon penyap briu kat baka jing tokit kadang ya syakman ke FBI kla pelat ya ke video jong we briu bala pet karat hadin bola siat yap yunong Trayman Snobha jong keseng conservative u Charlie Kirk haka skol ba Utah Valley University la terwai kusnam ke ba shilak US dollar kat ba kidang jurep kidang bishar banyak ya ke DNA ki dinjat bagi dakishen bat palat arspa tli ki jing ai jumut haga jing twet keberang yat haka lengkari ke ying bishar bahakli do jang ke Brazil klarai pendrem yu presiden berim ujar Bolsonaro dag basat patok apin news nem bat lai benai halo ke jing temu ban pen klaim sarkar bat ki kamrunar ki begade bat kani menta udon ke jing sha set hayeng ulawan appeal kat ba ujer ya ke mukot duma kum ke jing twet ya ki nong lek jadu hakasan Pyrthei kum la keno udan la trap ka kai pot ke penpau bakat tu ni kin huan lek no Balochistan jong ke Pakistan ki biade bat ke dash ki terekam ringkat bak ke jing ada jong ke sarkar dag penankam ya ke kusdar bat mastung kum bijakar ri tengan lakin no ba ke Pakistan ke penankam yang ya ki ni ki lek no pan penduk pendam ya ki nong ya ki Baloch dah kwa penjar ngai yaki tani penyap dusman bat pinchong sir ke jingalang join working group ke bakat nyo jongki ha Paris ke India bat ke France klapen skambiang ke jingale persya ki kamle no bat klapen rem ke jinghir thma ha pahelgam kabla penyap ya pun rengut ki briu bro arliang mamla le ekran ro ki kamle no ha kapot ke jimpen long ki kam le no online bat kla minjur ban penjana ya jeng trailang ling baka UN FATF baki we keren san Pyrthei. Begitu kan Khubor hakimat kimat mtakazan mit kublai.
You can be laid back, and yet never be late. While others value money, Jets 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.